Recite nam kako komentarišete ovo danas, kako se osjećate na paradi? Može se reći da sam radostan jer evo dobio sam i od organizatora neki podatak da je duplo više ljudi nego što je bilo prošle godine i na toj sam učestvovao, a vidi se i odokativno da je više ljudi, više je nas koji podržavamo LGBT populaciju, više i pripadnika same LGBT populacije. Mislim da taj proces će dugo trajati u Crnoj Gori, ali sam na neki način razočaran što nema više državnih funkcionera. U Crnoj Gori ima 100 državnih funkcionera, članovi vlade, članovi parlamenta i predsjednik države. Od tih 100 ja mislim da ovdje nema par. Da li ste vi ovdje zato što tako želite ili zato što vam tako funkcija nalaže? Pa moja funkcija to ne nalaže, ja sam predsjednik liberalne partije. Da podsjetim, liberali su nekad, 90. godinama, štitili, promovisali prava manjina, tada nacionalnih, vjerskih, danas seksualnih, to je ono što pripada liberalizmu, ali mislim da je ružno što danas nije neko od najviših državnih funkcionera ovdje, predsjednik države, skupštine, vlade, to bi u mnogome skratilo put, odnosno emancipaciju Crne Gore. Mislim za nekih 10-15 godina neće trebati nijedan pripadnik policije da ovo obezbjeđuje, ali da su ovdje državni funkcioneri najviši, mislim da bi se taj put ubrzao, skratio za nekoliko godina. Ne možemo mi pričati o evropskim integracijama, a kad treba da se pokažemo na dijelu, onda nas nema niđe, to sve ostaje mrtvo slovo na papiru. Vama nije prvi put da ste na paradi, recite nam da li ste nailazili na neke osude možda od prijatelja ili porodice zbog toga? Pa jasno je da ovo nije politički profitabilno. Liberalna partija na neki način gubi sa tim, ali mi ne smijemo gledati svoj usko partijski interes, ipak moramo gledati interes društva u cjelini. Bez ljudskih prava i sloboda za sve nema pravde za sve i nema pravedne Crne Gore. Hvala vam puno. Hvala vam.